салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз. худованд нигаҳбон тамоша бародарои азиз. ана мо имрӯз дар як бора суҳбат мекунем бародарои азиз. ана дирӯз як бародар гузашта шид, мо видеоша монда будем тамошо кардем. худованд раҳмат кунаи бародари моро. худованд хайри кардагии шуморо ба даргоҳаш қабул бигардона. бародарои азиз, мо имрӯз видеоро удалит кардем. ба чӣ хотир? ба хотире ки падари ҳамон маид гуфтааст ки ана удалит кунем видеоро. албатта ки бояд ки мо удалит кунем. ба чӣ хотир? Ба хотире ки ин видео дар ми дарун меиста. агар ки 100 сол ки бигзара та ҳамон видеоро падари ҳамон бибина, ёри рафиқи ҳамон бибина, акау бародари ҳамон бибина, ҳамонро ҳамон хел бо ҳамон зиқ мешава, ғамгин мешава. шумо ин рафта нағз медонем бародарои азиз. ана баъд чӣ гуфтанем? Баъд гуфтанем ки ана ҳамон видеоро ду блогер дода буданд. ман номошонро намедонам. худованд нигаҳшон дора. хай бародарам кабудам. баъд ма дароиш кардам ки бародар имкониятш боша ҳамин видеоро чиз кунем. ма гуфтам майлеш. ма мондамаш. ба чӣ хотир? Ба хотире ки нигаҳ кардам ки якчанд тиш нависон ки дар таи ира уже роӣ кардиян. ман хостам ҳамо соҳибои ҳамо бигӯянд ки удалитш ки ман удалитш кунам. хай ҳамин хелай бародаро. мара ки вақте ки гуфтан, ман ҳамо гуфтан ки ҳамин видеоро удалит кан дар кор. даже ман далша гӯш накардам, истодам удалитш кардам. баъд гӯш кардам далша. ман гуфтам ман уже удалитш кардам. ана ин бародаро аз видео ва садои умед рафтааст. шумо мешиносенаш. ӯро ягон кас нагуфта ки бимон. ӯ одам занг зада дар падари ҳамон маид гуфта и чӣ видеоа, ин мақсад иҷаш личо фалон ҷошо беҳмадон ҷошо ҳамита бисёр гапо. ва чӣ гуфтанам бародарои азиз? шумо просто пишти ҳамон мара хеле душмон карден. ҳамин одами ноҳақай. аллоҳ ҳидоятш куна. ман ягон гапи баъдаш намегум. не ки мегум ки умед ту бародар ҳамон видеое ки ту удалитш накистай, тра як кас бародари хита ҳамон хел куна, ту чӣ кор мекунӣ? ту бест нima хел фикр кунӣ ки ту чӣ кор мекарда бошӣ. тра гуфтан удалит ки бо ту гуфтае ки ман мехезам дар кор шава 10 каста чиш мекунам. охи барои ту фарқиш чӣ ки он мурда ай ки дигае ту хестай гирифтай да уҷа мондаяш. ту вообще ту да фарқиш чӣ? на мара бугӯ ту. ту шарм ай худо намекунӣ? барои просмотр, барои 2 сумиаму ту мехези ба ҳамин дараҷа вай мекунӣ. эмло ютуб, ай худо шарм кӣ та, ай худо битарс. ай худо битарс. о меган нодида дидае чӣ кадай? ак та ҳамун хелш да имрӯз соҳиби 2 сум шиди, и чӣ фаромӯш кардӣ дига? ту рӯзиш намешава ки бимбирӣ. ту ай дунё рафтанӣ нести дигар. тамоман ту раки нести ай дунё. и чӣ кор бурай? ту чӣ кор кардиста? бача вообще ту миллои ё ки ягон чизи дига? астағфируллоҳ субҳаналлоҳ. ту ё бас ки кор бурта охе. бача мардак бори рафтор кун. вақте рафтор кардӣ як кас дар рафтори ту бига ки раҳмат ба падараш нага лаънат. ту медонӣ ки чӣ кор кестай ту? барда тра фарзанд ту медонӣ фарзанд чанд қадар ширинай. та мардак барои фарзандаш занг задая гуфтестай ту парвое надорӣ. ту бес худат фикр кун. бача нахоҳ ки ту ба ҳамин дараҷа бесаводи гумроҳ заа бошӣ. ту мехези қапанд насиҳатҳо мекунӣ, баъд мегӯӣ ки дар ман ответ метиҳӣ, дар мара гапи бад мегӯӣ, мехези вай мекунӣ. бача ай худо шарм ку. фарзанди падари ту боша, ту чӣ кор мекунӣ дар ҳамин ҳолат? мара бигӯ эй умед бародар, дар ҳамин ҳолат ту чӣ кор мекарда бошӣ? тра занг задан гуфтанут удалит ки чӣ ба удалит намекунӣ?
نه ما بفورم میکنمش بفورم 10 کس تقسیمش میکنم. امید ای الله بترس. بنام الله قسم میخورم با گندگی شوکو لبوی کورا در حقت کدام میتونم. نیکی من نمیکنم. مرکو انشاءالله ترجمه مولی بعد اومگی نیستای. ایمینه در یوتیوب نیکی شما اومگی های ایمینه خطا اومگی های و هم خاطر بس که توبه و ندامت کرده بس که دیگه چی کارت میخیزه ای دایجش میزنی داوجا میکنی بچه بس که تو با ما هیچ کار داری. مونم برادری بیچورخش رو براحت خوب کنه از برای خدا. حاجی اگر ویدیو رو هم خروی کنیم میگوی دکازات سواد کجوده های حاجی نه دکازات سوارمات داروی میکنم. اما بچه ای الله بترس. سبحان الله چی کار برای ای حساب مرده شما بخیره نمرده که خوب شرم ای خدا نمیکنی. الله هدایتت کنه برادر. من یگان گپی بعدت نمیگم. پروست همه گمت که ای خدا شرم کن. یک برادر که مراجعتت کرد کاری برادر بود کن. اعلانت میکنن که بگی ایج کارش خیر کردن در کار اوش کردن در کار نمیکنی کو فقط درآمد در خودت. هی برادر عزیز او یک دو پرچه مصر شیره ما خدرش همه گمد خودش مرد و زنش با دیگران خورد. برادر عزیز ما میگمد که خدا اید دولت سهولت زیاد کنه نیکی به این درجه تا گمراه نشه به این درجه خدا بی خبر نشه. کو امو دمای تو کو امو مخلصای تو دکجان کو امو کجا دهن که تا امی کار بی خبرن امیو نمیدونن امی کاری را. سبحان الله ما همون مسلمان هستیم. نخواه که ای مایید تا بخیزه میخیل استغفرالله بس که برادر اودالید که ویدیو را تو نمانده ایجا تو چکو میکنی؟ مادرت باشه چکو میکنی؟ پدرت باشه چکو میکنی؟ یک برادرت باشه همون خیل 10 سال پس اگر 20 سال پس که بگذاره همون ویدیو را ببینه تو میدانی که جگر همون خون میشوه. یک مایده شرم از خدا که چی کار برای چی رفتاره داته. ای برادر عزیز بس که خیل تیموز یک کس که یک مراجعت کرد کاری برادر بود کن از سلیش بگیر و دلیت کنی که بگه که هیچی گب نداره پسکای بیسته. خودت میگوی که این تنش لیچ هسته ایجاش خلاص اوجاش اوریونه ما نمیمونه می خیل نمیکنه می تر نمیکنه مخی گرفته دای کانال کامی دزیده مانده اشکوی نه برادر. اینا چی با میکنه امرا تا یگم گب نرفته که تامی را بگی بکن. از خدا بترس. با ما میگم ترا ای خدا بترس تا بای درجه تو گمراه نشه ناحق نشه. الله نگهبانت باشه برادر. یکی میگمت که بس که کرتا از ما همی برادر رو میمونم همی برادر که قطعی همی گب زایگه شما گوشش کنین که چی خدر همو گفته ایش که مقصد همی ویدیو را دالید کن. باقی الله نگهبان تو باشه. خداوند زنده باشین. خودت گاو زنه قطعی اکا جان یا آدمی که سلام علیکم برادر حقجون. و علیکم السلام برادر. ما مخلص شما. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. زنده باشی برادر عزیز. حیات همینا یک کس میگذره یک کس. بله ما باید برادر مومن باید گریره ما یوزام کنیم یا گریره کنیم دامیر غریبی. بله برادر عزیز. بله ما اکر همیشه شده یه همسویه را گیتن در اینترنت مونده مکش مدت کم تاریخ چیکاریم در یاد موضوع در آدم دیگه مونده بودیم در اینستاگرام های اینترنت همیشه لازم دوملودیون کی هدف ها نشده. بله در کمی صدای امیده کاوتون غاز دار ما هوای
زورا داریم ما باید یکون که سخن کرده بینه که همینه ما باید موز که همینه اودالید کن نمو اودالی نکردش در اینه ده بور زنگ زدیم خواهی ما خواهی گلسوی گاوزاد چی که نامیدار چوری کده پاس داشت بود دیگه وابستاد کدی گاو زدیم گفتیم ما اودالید کردن نمیتونم ما اودالید نمیکنم دیگه هر طرح او چیزا کور میکنم من مرده نمیتونم میکنم و یکم دیگه که باید اوتی مردادور یکم زنگ زد که شما کاری نوتوبری کرده باید مرده را ایدوش نمونه خودش اینجای دیگه بودم سکچت کاره مونده هم برای خیلی کاره من که دینه خودش پلان روی کارم و دوکی میکنم فقط من اودالید نمیکنم تو چی میکنم پیش از سیاه میکنم نه تو من خیلی در کنه که تو حق نداری گفتم تو چه حق داری که مردی مدت پیش سیاه سفید چرا کی گفت که مدت یودن که من در یودن که در 7 سال در کنه سبیش فهمیده سی دیگه خب راسته کی من ولی در 10 ساعت میپاتم گپ داری تو نمیتونی هیچ کار نمیتونی گفت چه بخوای زوره کارم که باروداری خنا نشه این کار ما یکم تشکیل کردیم بگو و همسایه ما میگه که تو برای مردی من نکنی کاری که در اینترنت و دام جو پان کاری پوری خون نمیشه گفت مسلمانی فهم بله میکنم گفت شب درون خون نبود باز ورو با تولو ولی کار داره همون جای چیشن کور کرده گو رحمتیو کاترو گلاونیده با صورتی هم پدرش مرده هست هم راوی نگاب نیست برادر یا برادری دیگر هم گفت بدیم همین گفتم برابر دیگه اودالی کردم ما را دگامو رو البته همه شوا البته برادر این میدونه که این یا شرمندگی هم هست گفت که پدرش میبینه میگه من میخوای کردم بزن بعد چی ولی اما غمو دیخات خدی نفهمیده تا که چیکار شده سا بله این فرزند دور انگه که او با او سین سال از دنیا گذشتگی دل جگر مادر پدر او خونه کنش نه باید ما این کار نکنیم الحمدلله میگه که بچی به من کشتن که منم میگه که توی ایمان داری من بچی باید چی کار دارو میگه باید اوتی مرده قطیگاه زده اوتی مرده دور بوده که تو کور که تا من کور نمیکنم تا تو ایمان داری نداری برای همین خط خط که وای منم ایمان داری نداری من وقت میگم که دلت چیکار داری مردی یک از چیکار داری همین فرزند خودت باشه یک از کار چیکار میکنی Goshke khali gavna zam barodar. Akosh oz ba sa ta kanal diga da important family se khali ma. Ta kanal diga da important. Goshke khali gavna zam barodar. Akosh oz ba sa ta kanal diga da important family se khali gavna zam khatima. Mara dikas mekinmuş dalis family yagom shina mekinmuş. Mekinmuş dalis family yagom shina mekinmuş. Mekinmuş dalis family yagom shina mekinmuş. Mekinmuş dalis family yagom shina mekinmuş.